kita terlalu ramai dekat semi skill. Kita kena push dia Push supaya pergi high skill. jadi high skill supaya mereka baru boleh membantu kita nak jadi negara maju ni. Kalau tak, kalau duduk dalam semi skill je, saya rasa forever stuck in the middle income country. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mat Fauzi bin Mat Ismail daripada Lembaga Teknologi Malaysia, MBOT. Ini adalah satu siri podcast Techie Talk by MBOT. Crossover episode dengan KRI Open Table. Untuk siri kali ini, kita rehatkan dulu sementara TS Lau untuk menjadi moderator kerana untuk siri yang special, biar saya menjadi moderatornya. Specialnya kenapa? Macam kita cakap tadi, kita ada crossover session dengan KRI. Kenapa KRI? KRI sebenarnya adalah satu rakan MBOT dalam beberapa inisiatif sebelum ini. Jadi, KRI sendiri ada banyak persamaan dengan MBOT. Yang pertama dari segi umurnya. MBOT ditubuhkan pada tahun 2015, manakala KRI, Khazanah Research Institute, ditubuhkan pada tahun 2014. Pada masa yang sama, KRI juga mempunyai outfit yang hampir sama dengan MBOT. Kita mempunyai very lean organisation, organisasi yang kecil tetapi mempunyai mandat dan cita-cita yang besar. Contohnya KRI, mereka mempunyai pasukan yang agak lean. Saya sendiri telah bekerjasama dengan mereka sebelum ini dalam beberapa projek. Jadi saya lihat mereka ini saiznya agak kecil tetapi kepakarannya, kehebatannya khususnya dalam mengkaji pressing issues, isu-isu semasa yang berkaitan dengan sosioekonomi. Mereka menjalankan peranan mereka dengan sangat besar. Pada masa yang sama, MBOT pula, kami sebuah organisasi yang kecil tetapi peranan kami dalam memainkan peranan dalam membangunkan bakat-bakat teknologi dan teknikal sangat besar. Sebab itu MBOT pada hari ini kita mempunyai lebih kurang lebih daripada 110,000 ahli. Untuk episod kali ini kita ada dua panel yang utama yang akan membincangkan kepada kita isu-isu yang berkaitan dengan labor economics, yang berkaitan dengan pembangunan bakat di negara kita, serta isu-isu yang berkaitan dengan kerjaya khususnya dalam bidang teknologi dan teknikal. Yang pertama, kita ada TS Umar Shanggeri, wakil daripada industri. Terima kasih TS Umar kerana sudi menerima jemputan kami. Always my pleasure, Dr. Fauzi. TS Umar daripada Asia Jets. Sangat unik, seorang Iron Lady in the making dalam bidang aviation. Selamat datang TS Umar. Thank you. Yang kedua adalah Wan Amira. Wan Amira daripada Khazanah Research Institute. Saya pun dah kenal Amira agak lama. Thank you very much, Amira. Kita jumpa lagi. Yep, happy to be here. Jadi kedua-dua mereka akan memberi perspektif dua lensa yang berbeza kepada kita pada hari ini. Yang pertama daripada perspektif KRI yang menjalankan pelbagai kajian, menjalankan advokasi yang berkaitan dengan polisi-polisi yang berkaitan dengan sosioekonomi, pembangunan bakat dan sebagainya. Jadi kita nak dengar dari perspektif makro. Itu saya serahkan kepada Wan Amira sebentar lagi. Dan yang kedua, kita nak dengar juga pendapat dari segi apa yang berlaku di industri. Apa yang berlaku pada individu yang berada dalam industri yang kita boleh cakap masih muda. Ya, dalam industri pun yang sangat unik dan orangnya pun sangat unik kerana beliau ada dalam satu industri yang mungkin didominasi oleh orang lelaki lah kot Tia Sumar. So nanti Tia Sumar boleh share dengan kita. So dua orang ini kita akan dapat satu pandangan. Ialah kalau kita dengar saja dari segi satu perspektif, dari segi polisi, mungkin ada orang kurang berminat ataupun tak boleh nak imagine. Tapi kalau kita boleh relatekan dengan apa yang berlaku oleh di kalangan individu, di kalangan orang yang bekerja dalam industri, so kita boleh dapat perspektif yang lebih baik. Betul. Okey, soalan pertama saya kepada kedua-dua panel.
memandangkan baru-baru ni keputusan SPM. Jadi saya nak tanya soalan yang senang saja. Masa SPM, keputusan macam mana dan sekolah di mana? Silakan. Tia Zuma, silakan. Dulu sekolah saya SMK Sarjana Utama. Okay, Aha. sarjana So utama. very close to my heart because sekolah tu sangat dekat dengan rumah saya. Boleh jalan kaki je pergi. And then masa tu I ambil 10 subjects. With God's gracing, 10 A's. Wah. Memang sayang semua cikgu-cikgu dekat sana, Kat situ pelajar-pelajar. dekat dengan Subang Airport, you nampak kapal terbang ke? Betul. Okay, saya dah So dapat memang ni. boleh nampak daripada padang tu, boleh nampak. Alright, okay. For me, my sekolah jauh sikit from me. My sekolah dekat MRSM Bekalan Cepa, all the way dekat Kota Baru. Dekat dengan airport juga, tapi airport Kota Baru lah. Alright. So for me, my SPM masa tu, 9A+, 1A. A tu account. Sampai sekarang tu lah, I tak masuk account. Okay. So, saya rasa lebih baik saya tak payah bagi tahu lah result SPM saya kot. Saya merasa kerdil. Alah, doktor. So, tapi saya pun kalau saya beritahu result SPM mungkin orang tak faham kot. Sistem dia dah lain. Oh, So, betul. you akan tahulah berapa umur saya kalau saya beritahu. Itu pun salah satu sebab kita nak A1, rahsia. A2 macam tu. Ya. Okay. Tapi layaklah masuk universiti. Alright. Okay, berbalik kepada SPM tadi ya. SPM ni saya nak tanya pendapat you all berdua lah. Adakah sebenarnya dia satu ultimatum? Maknanya yang fix. Kalau you lepas SPM, kalau you ambil aliran ni contohnya, you dah tahu dah you akan ke mana. You tak buat yang ni, maknanya there's no way for you to become setengah profession lah. Apa pendapat you, Tia Soma? Pada pendapat saya kan, saya merasakan nak cakap kalau dah katakan dah ambil science stream then cannot go back to art stream, there's no such thing actually. Kalau katakan dah ambil art stream, nak pergi science stream tak boleh pun, sebenarnya tak ada juga. Saya pernah tengok my friends, kawan-kawan kan, yang pernah ambil art stream tapi lepas tu dia orang ambil asasi dalam science and everything. It was a long shot. Kalau katakan kita habis dalam umur 23-24 dah habis dengan degree, theirs could be a little bit longer, maybe 27 ke 28, but they have become who they want to. So kalau katakan adakah SPM ni macam something that is very something that we have to hold it strong, I would say yes, to lots of extent, sebab SPM akan menentukan, akan menyenangkan, in my opinion, menyenangkan aliran mana kita nak ambil. Tapi license lah, license. Exactly. Tapi nak katakan okay, this is the ultimatum, kalau katakan dah tersilap sini sana, hancur masa depan, tak ada, no such thing. So we can always try harder and try to become who we want to, who we aspire ourselves to be. Alright. That's my opinion. Okay, Amirah, macam mana Amirah? I think pun lebih kurang sama juga. Tapi kita kena tengok, dia macam SPM ni kita kena ubah jugalah kita punya narrative. SPM kita tak boleh nafikan kepentingannya. Dia memang adalah satu lesen atau kunci untuk masuk dalam beberapa jenis institusi, nak masuk beberapa bidang. Tapi kita tak boleh nak cakap SPM is the end all be all. Dia ada banyak cabang untuk reach where we want to go. Tetapi kita kena be aware of the requirements lah untuk masuk cabang-cabang berkenaan. Bidang-bidang lah maksudnya. Bidang-bidang tersebut. Macam kalau kita nak masuk TNT, even though katakan SPM science stream, tapi kalau kita masuk daripada aliran institusi kemahiran ke, kita boleh masuk balik ke politeknik, boleh masuk MTOT. So dia ada banyak cara, tetapi kita kena ada that willpower lah, keinginan untuk pergi strength to continue juga. Sebab kadang-kadang ramai akan rasa disheartened lah, especially kan sekarang tengah zaman orang posting result, dia akan tanya, boleh ke I nak pergi XXX, boleh ke I dapat bayar siswa. And I think that particular anxiety, kerisauan pasal masa depan tu memang kita sangat kuat lah, especially masa zaman kita nak ambil result SPM. Tapi kita kena just be mindful lah, apa opportunity yang ada kita kena ambil tahu, apa yang kita boleh pergi, dan pada masa yang sama kita kena ourselves know kita nak pergi ke area mana specifically. Maksudnya dekat sini, kalau you ambil, katakan you ambil satu aliran, kata aliran sains lah, pure science contohnya, you memang cita-cita nak jadi doktor, you kena ambil lah. Dan chances you nak dapat tu lebih senang lah in the future kan.
berbanding dengan kalau you tak ambil. Kan? Yelah, non-linear lah kot lah. Dia bukan dia non-linear, dan mungkin saya pun zaman saya ni famous satu sekolah agama, SMKA. SMKA ni sebenarnya orang kena minta juga nak dapat. Dia mungkin level dia macam sekolah sains ataupun bawah sikit lah masa tu lah. So ada seorang kawan saya, dia aliran agama sampai form 5. Lepas tu sekolah agama. So dia nak masuk UIA lah. Okay, UIA. Bila masuk UIA, end up saya tak tahu apa yang berlaku. Tiba-tiba keluar dia grad in architecture. Architecture. Bila saya check, rupa-rupanya dekat UIA tu dia ada satu sistem, satu polisi yang allow untuk student yang mungkin dia sebenarnya strong dekat maths juga, tapi mungkin dia tak ambil at maths. Jadi biasanya kalau nak pergi engineering, pergi pure science ni, you kena ada at maths. Tapi nak cakap budak yang tak ada at maths tu, tak semestinya dia tak pandai maths. Betul. Ya? Tapi dia end up sekarang ni jadi professor in architecture. Wow. Ya? Maksudnya dekat situ ada laluan-laluan lain lah. Itu yang saya rasa lah. Lagi satu, kalau kita tengok dalam satu apa tu, katakan tangki rumah kita nak turun air sampai ke bawah lah. Dia ada banyak joint. Betul. Ya, joint ni sebenarnya joint tu apa? Joint tu adalah possible leakage. True. First kali ada mungkin ada dropout tak masuk sekolah because of kemiskinan. Ada tak sekolah menengah because of pergi kepada non-mainstream, pergi ke sekolah pondok dan sebagainya. Form 3 ada leakage dan sebagainya. Form 5, leakage maksudnya yang tak pergi sekolah, yang buat STEM, yang tak buat STEM, sampai Form 5. Sampai kerja lah. Kan? Itu adalah possible leakage lah setiap masa. Jadi saya rasa, tak tahu, saya nak tanya Amira lah ini ya. Ada satu point of no return. Kan? Bila orang tu tak buat sains, dia dah tak boleh dah. I think dia kena tengok lah to what extent kita punya point of no return. So katakanlah memang tak ambil SPM science, lepas tu tak ambil matric science, lepas tu tiba-tiba somewhere down the line nak jadi doktor, it's not impossible. Dia kena balik ke apa tu, cari matric yang boleh accept, cari STPM yang boleh accept ke, and then go through that path again. Dia adalah satu path yang agak lama. Tapi that's also the wonder of this idea, kita ada this process of lifelong learning lah. So kita punya open university kan. The whole concept of open university tu adalah untuk memberi peluang untuk mereka nak meneruskan pengajian yang bidang-bidang yang mungkin mereka tak tersempat atau baru nak mengenali. So there is that opportunity. But at the same time, kita juga kena be aware lah of dia punya opportunity cost, dia punya time cost, the actual monetary cost. Sebab kita nak try to go for multiple bidang tu, kita kena tahu the shortest path pun is sometimes the most cost effective path. Bukannya cakap that's the only way. Tapi kadang-kadang kalau kita nak menjimatkan masa, nak cepatkan our career the progression, ideal path. Yeah, that's I don't want to say ideal. Easiest. Tapi the path of least resistance lah. I would say. Okay, result SPM baru-baru ni pun sebenarnya peningkatan dia sangat setiap tahun meningkat lah result setiap tahun meningkat. Pada masa yang sama ada critics ada critics yang cakap contohnya PISA PISA ataupun TIMSS dan sebagainya, maknanya ini adalah our benchmark against international standard, especially in math and science. Kita di peringkat yang rendah lah. Kita kalau cakap tu berbanding dengan Vietnam kan, kita jauh lah berbanding dengan our neighbouring countries. Tapi tak tahulah, saya rasa graduate kita not bad kan. Sebab boleh critical. Kadang-kadang saya fikir because of university yang walaupun mungkin student tu tak sampai masa dia umur 15 tahun contohnya, tak dapat satu kualiti sama dengan 15 tahun dekat negara lain, tapi we have very good higher education system. Betul. Contohnya untuk akhirnya kita boleh produce talent yang best-best. Kan, nak jadi apa, bidang apa, doktor ke apa, semua boleh. Apa pendapat you, Cik Soma? Saya definitely setuju dengan apa yang doktor bagi tahu.
even me myself, I would say like I'm a completely like local grown talent. Okay. Semua like sekolah kebangsaan, sekolah menengah, matriculation, my degree, my masters, semua dekat local university. Local companies. Yeah, local companies, exactly, local companies juga. So kalau katakan the quality of the education, that's the concept that we are talking right now, kan? The quality of the education, I would definitely say kita memang ada standard yang tinggi untuk the education system that we have. Kalau the easiest thing that I would say adalah masa dekat university dulu selalu guna scientific calculator to calculate everything. Tapi till today when I'm working, never once I've touched that scientific calculator. Kita guna calculator yang dekat market yang uncle-uncle guna tu, yang calculator basic lah. besar-besar. The basic one is enough. And why do I say so adalah because in universities we learn from the basic fundamental of it. So the university prepares student with the technology and also for the student to come up with their own ideas and also even startups today. They are able to come with so many qualities. They can design themselves. However, when it comes to the industry, industry adalah, let's say we are dealing with an aircraft. Today, kan? Aircraft is so sophisticated yet simple that the aircraft, it does all the calculations itself. All the basic things adalah programkan dalam kapal terbang tu. Okay. Jadi kapal terbang akan bagi kita, kalau katakan V1, V2 untuk take off kan, semua dia akan bagi. We don't have to count it manually, like cepat-cepat tak ada. So those are the things. So that's why we would say like when we are in the industry, I've heard this so many times actually. Dulu masa belajar macam susah-susah, tapi masa kerja tak adalah sesusah tu. Bukanlah cakap tak ada sesusah tu. Whatever that we have learned from the universities, the standard that we have today adalah semua akan dimasukkan dalam peranti-peranti yang kita guna hari ini. That's why it makes our life way easier, and that's the goal that we are keep going after and after. Every single day, we human are trying to make our life easier, at least a step ahead. Okay, And Wira? I mungkin ada pandangan yang sedikit berbeza lah bila nak tengok pada PISA dengan TIMSS ni. So kadang-kadang I rasa maybe it's not fair kalau kita nak compare Malaysia to other countries bila kita tengok this international standard, sebab kadang-kadang dia punya umur, the duration of the schooling system, the day semua macam lari sikit. Tapi yang mana kita boleh compare is Malaysia sekarang versus Malaysia yang telah mengambil peperiksaan tu sebelumnya. So macam for PISA dengan TIMSS tu dalam 2019. So this is before COVID. Dan in both cases memang skor Malaysia menurun secara signifikan jugalah, especially for things like science and mathematics. So banyak yang pada kritikan pasal SPM, especially sebab this is the first batch SPM yang tak ada UPSR. Batch yang baru keluar result baru ni kan. Okay. So diorang like every year meningkat, tapi takkanlah every year meningkat. Then siapa je yang nak jadi MOE yang cakap keputusan tak meningkat tahun ni, like that's political suicide lah a little bit. And kita juga tengok pada grading system, there's this missing transparency yang I rasa tu yang menjadi that whole debate. Sebab kita tak tahu, kalau compared to macam A-level IGCSE, dia cakap okay, A level A ni dia score macam ni, B dia score macam ni. We don't see that with SPM. So I think that plus kita punya performance dekat international examination tu yang membuat orang rasa betul ke. So there's that question lah pasal SPM. I think bila kita tengok pada pelajaran, is definitely cumulative lah. So apa yang kita belajar masa form 1, kita tambah form 3, kita tambah form 5, kita tambah uni. There's a certain base level expectation of knowledge yang bila kita masuk uni tu, professors expect you to know. There's still tempat yang kita boleh improve. You ambil tuition ke, you pergi remedial classes ke, semua kan. But there's that base level. And I think that is why kita ada this qualification, minimum entry for these courses. So the question is, bila kita punya baseline tu tak kuat, it's not that dia impossible to rectify dalam higher education. Tetapi sama ada the higher education spend more time fixing rather than building on. So I think this one pun daripada segi industri, actually this is one of the tantangan lah daripada certain employers, industry players yang datang when we talk about graduate performance, graduate punya gaji, diorang cakap the quality of graduate nowadays is not good. Diorang actually tak tahu benda pun.
dia keluar from the universities, they don't have the Ke necessary skill. industri yang expectation dia terlalu tinggi. So that's where kita kena find the middle ground kan. So on one hand, ya ke industri punya expectations tu yang tinggi, or maybe dia punya expectation is very niche kan, dia orang pakai like very specific software, university gives a more general education. Tapi Berbalik kepada fundamental lah yang dia cakap tadi kan. Fundamental tapi industri boleh train. Betul. Kan? So let's say when it comes to software, for me add on lah kan, kalau software, there could be plenty of softwares. Tapi yang katakan this organisation A uses only 2 software katakan. Then organisation B pula dia guna 2 softwares yang berbeza, which is also a part of the industry. And if let's say we expect a student or graduate to know all of these softwares, might be a little bit impossible for the student. Betul. Or maybe they could have known only the basics of the software, which they might seem like they are not industry ready. On the other hand. Saya pernah jumpa sebenarnya ada satu ini CEO of oil and gas company lah, local company, tapi agak besar lah. Dia cakap dia nak hire kalau budak tu graduate daripada satu IPTS ni. Saya agak surprise. Sebab dia cakap dia guna apa yang dia belajar 100% sama kalau from that university ke dalam industri dia ataupun dalam specific project dia tu. Dia akan tolak lah, sorry to say, untuk projek contohnya research university. Dia nak satu universiti ni. Saya agak surprise, tapi bila saya check balik, it is not by design. Ya, dia kebetulan. I see. Okay. Cuma industri happy lah. Kan? Maybe in order to close that gap kan yang kita tengah cakap ni, I think that's where the industry dengan the education system, they have to come hand in hand actually. Nak Apa katakan yang tu kita cakap kemudian yang tu. Semua. Okay, lepas tu kita dah cakap pasal kerja. MBOT pun sebenarnya kita pernah survey tau. MBOT members, they are actually STEM parents. Okay. Dia ada anak-anak yang sekolah. Kita survey, sangat rendah persen yang sebenarnya STEM parents ni, dia galakkan anak dia untuk jadi macam dia. Dia jadi, as long as you are happy, you nak jadi apa, jadilah. Ayah boleh hantar you nak jadi, buat art ke, buat social science. Maknanya, maksud saya buat bukan STEM. Dia tak spend pun duit nak beli apa material, maknanya dia nak divert ke anak dia betul-betul buat STEM. Mungkin parents sekarang. Tapi berbanding dengan, saya pernah bercakap dengan satu MBOT members juga ni lah. Mungkin saya boleh sebut nama dia kot. Datuk Shan Mugam ni, dia CEO dekat satu company, semiconductor company dekat Penang lah. Dia cakap bila anak dia tak nak buat AdMaths kalau tak silap, tak nak buat engineering, dia rasa macam dia kena panah peti. Dia cakap, anak dia cakap tak minat AdMaths. So betapa orang cakap kecewa lah dia kan sebagai STEM. Tapi itu generation yang agak dah tua lah. Tapi mungkin generation yang lebih muda, saya rasa okay lah, as long as you happy, nak buat apa-apa pun buatlah. Nak buat apa tu, art ke, nak buat craft ke, nak start up ke, dia jadi influencer ke, nak jadi artis dan sebagainya. Itu pun saya rasa ada satu generation, perbezaan generasi dan juga macam mana parenting lah kot kan. Sebab tak tahu, ataupun dia rasa dia dah penat lah buat tech, so anak dia tak payah buat tech lah. Kan? Saya tak tahu. I mean, for me, my parents are both very STEM lah. So I don't know where dia akan letak ekonomi, sama ada the science or social science tu dia pegang kuat ke tak kuat sangat lah in that STEM. Tapi I think for observation purposes lah, what is happening is more on kita kena galakkan minat yang ada. Tapi whether or not kita suruh mereka masukkan minat kita tu adalah two different things lah sebenarnya kan. Ya, betul. Sebab di mana as parents kita boleh memupuk minat dalam STEM. Kita boleh encourage ke bawa ke planetarium ke aquarium, memberi buku sains yang children appropriate. Semua tu boleh membuat children digalakkan exposure lah kepada subjek-subjek STEM. Tetapi kalau mereka lihat
lebih cenderung kepada social sciences ke nak masuk bidang sejarah, anthropology, semua tu adalah bidang-bidang yang important juga. Dia different from STEM, tapi I think dia adalah satu area yang diperlukan juga oleh negara. Tapi je sama ada mereka tahu where to go to is a different question lah. So I think macam nak balance that push, sebab like Malaysia kan kita ada this target nak dapat 60% STEM, 40% art, yang kita dah berapa tahun tak capai-capai kan. Tapi whether or not satu dia minat, and dua dia boleh tak carry. I think sometimes the concern is dia punya carry part yang parents ada, sebab memang most of the time kita dengar science, maths, stress kan? Especially bila tahap SPM. Betul kan, belajar stres. Lagi satu yang klisenya cakap belajar susah, gaji rendah. Kan? Sebab tu saya rasa dia related. Dia semua benda related saya rasa. Contohnya MBOT, ada satu perbincangan di peringkat board members MBOT. Kita nak orang lebih ramai tech guy ni yang jadi CEO. Kan? Pada perspektif board kami, yang jadi CEO ni ada jugalah yang from technical background. Tapi semuanya orang finance. Orang ekonomi kan. True. Tapi saya sendiri ada pengalaman bos yang technical, they are different sebenarnya. Dari segi dia ada kelebihan yang tersendiri lah, maksud saya. Contohnya dia macam mana dia melihat masalah tu. Saya rasa memang itu kelebihan dia lah kan. In my opinion kan, a good storyteller can become a good CEO. Somebody soft skill lah. Somebody who can convince actually. Seorang yang boleh jadi like macam idola, and then this idola they can convince people to work towards their goals that they have set. And then dia akan menjadikan, this good storyteller adalah orang yang akan menjadikan the goal, the one person's goal as our goal juga. Dia boleh membawa that sikap ke ataupun the attitude tu dalam kita untuk kita work towards apa yang this one person has set. Mungkin saya nak iklan dah sikit sebab ada isu yang bila board tengok macam techies ni tak ramai jadi CEO, so kita tahun ni MBOT kita buat satu program. Kita plan banyak siri juga, kita nak bawa all the CEOs C-level ni datang ke MBOT, and then supaya ahli-ahli MBOT yang technical ni datang, so they have a very close session, intimate, they can ask questions. Macam mana sebenarnya orang yang sebenarnya technical boleh jadi ketua lah, boleh memimpin. Bukannya laluan dia maknanya dia pun boleh jadi CEO lah. Itu pun mungkin satu kita boleh cakap menyebabkan bidang STEM pun seksi juga. You can become a CEO. Bukan saja orang daripada background yang lain lah kan. Betul. Tapi I think macam nak highlight juga yang kadang-kadang dia CEO versus pakar teknikal ni adalah dua skill set yang berbeza kan. Sebab bila you are a CEO, dia dah jadi business administration. Tapi CEO seksi. So, sebab I rasa drama banyak. Like suamiku CEO. Cuba kalau suamiku Chief Technology Officer. Kan? I think that will be equally sexy. Tapi I think sebab benda macam CTO ni dia tak highlight kan, the Chief Technical, the Head Engineer. Those people are equally important bila industri ni kan. They make very crucial decisions. Tapi biasalah kita punya branding CEO ni lagi kuat. So sama ada kita nak branding kan, I think important lah those yang with technical background nak start dia orang punya own company, perlu ada that leadership business knowledge, the leadership knowledge semua. But at the same time, kita pula can highlight lah all that the C-suite yang bukan CEO, yang chief technical, yang head engineer, head operations, all of that I think are all really good roles juga. Saya rasa bila kita dah bercakap sekarang ni, kita dah masuk kepada yang profesional lah. Kita macam mana yang profesional, macam one day kita nak tengok TS Umar ni jadi CEO, CTO, bukan lagi lagi seorang buat tech semata-mata kan. So ekosistem sangat mainkan peranan lah. Kita mungkin bermula daripada inisiatif kerajaan ataupun polisi. Saya rasa banyak dah sebenarnya. Dari segi maknanya upskilling opportunity mana-mana saja ada training free lah. Mungkin your company sendiri akan bagi selain daripada kerajaan lah. So you can utilize HRD Corp, dan one day you akan jadi
leader lah, ataupun even kalau tak jadi CEO pun jadi senior tech dalam company saya rasa dari perspektif kerajaan ataupun dari perspektif seluruh ekosistem dalam negara kita, saya rasa ada. Tapi mungkin juga dia bukannya by design. Kan? Saya rasa saya nak tanyalah both of you, adakah dia perlu satu yang sistematik betul-betul macam M-Board kena ada training, this company perlu ada satu nak melahirkan orang-orang yang pemimpin daripada tech ni, ataupun biar je lah pandai-pandai, if they think they can become a CEO, they let them find their ways lah. Kan? Apa pendapat you? So talking about this policy dengan industri katakan, saya rasa dia macam chicken and egg actually. Chicken and egg whereby nak cakap polisi kena ada semua dulu in place, lepas tu baru the industry would come up to grow ke, ataupun so everything need to be like ever ready, lepas tu baru kita boleh melahirkan seseorang ke. It's very much chicken and egg in my opinion, whereby this every leader ni sebenarnya dia orang lahir sebab dia orang bertekad nak buat sesuatu. Like they want to come up with something. If I may share about my little story about I think 10 to 12 years ago. Alright. Dulu dekat University USM. So kita ada this high altitude balloon project. Daripada Dr. Nur Ilmi Amalia. Alright, Dr. okay. So Dr. Mimi lah, we call her fondly Dr. Mimi. So Dr. Mimi masa tu group of our students kan, jadi kita orang bertekad lah nak buat high altitude balloon. High altitude balloon ni just something like a balloon that we send to the space. So we sent to the space. So something like a penetration into the space industry for Malaysian students, something like gimmick kan. Yep. And it's very much important for us as students juga, for us to have like a little place in the space, something like that. Tapi masalah yang kita hadapi masa tu adalah we don't have a policy ready to assist us. So apa yang kita kena buat adalah masa tu we had to adopt helicopter directives masa tu. Helicopter policy. So kita ambil helicopter policy tu, so kita mengubah suaikan kita punya requirements based on the helicopter policy, because we still need to apply, we still need to let the ATC, Air Traffic Controller tahu, CM, Civil Aviation Authority of Malaysia, back then DCA kena tahu juga. So all this kan dia agak rumit masa tu. Tapi long story short, like today, like Dr. Mimi has been invited to be a part of the stakeholders discussion, communication, and now we have like evolved from the susah-susahnya kita nak adapt sini, adapt sana, dan today we are able to come up, and also we can able to launch our own satellite by the USM students itself. Kita bawa satellite, kita bawa that rocket tu, kita pergi ke luar negara, kita nak we want to test it out and everything. So it's something like a progressive which was like very hard back then, to somewhere the industry is already like trying to assist us, help us, and also bahagian penguatkuasa angkasa BPA, they are doing a very good job whereby diorang dengan own initiative bawa ahli-ahli the law, space law experts, space law, yes. Yeah, from the UNOSA, United Nations of Office of Outer Space and Affairs. Diorang bawa the experts from there to guide the industry people pula. So from 10 to 12 years ago, where we had to go and ketuk pintu, kata okay tolong kita nak buat ni, ke zaman yang ke mana, the government, the industry, I mean the policy makers are looking into us. So dia macam chicken and egg in my opinion. So we take the first step, then the government takes another step. The government takes a step, then we take another step. So there's like hand in hand in my opinion. Saya nak tanya KRI dengan kerjasama kita buat kajian tentang ni, buku Badges of Progress ni kan, dia saya rasa ada related juga dengan professional development, especially dalam bidang technical, teknologi dan technical lah, our national talent development. Mungkin kalau Amira nak share sikit mungkin findings yang berkaitan dengan discussion kita ni. Okay, boleh. Just nak share balik lah untuk refresher yang siapa yang tak tahu lagi about this. So actually kan Dr. Fazli dah cakap our relationship dah lama jugalah. Actually kita first berjumpa November 2024 kan. The really start kita buat this collaboration research sebab kita nak tengok apakah the outcomes of the technology and technical talent di Malaysia. So
bukan sekadar just members of MBOT, tapi as a whole, macam mana dia punya landscape, macam mana dia punya education landscape, macam mana dia punya upskilling landscape, dan bagaimana dia punya outcome, and also just as a whole dia punya structure of economy. And I think daripada research tu kita ada berapa like dapatan yang penting kan. Kita tengok daripada segi struktur ekonomi di mana yang kita lacking, di mana ada the jurang between kita punya policy punya aspirasi dan apa yang actually jadi on the ground. Gap daripada kita punya talent development targets dengan actually how many people are in those fields yang kita nak, how many people are working in those positions yang kita nak. So kita also lihat daripada the outcome of professionalisation kan. So di mana where MBOT punya professionalisation, so yang TSTC tu memang gave them the opportunity untuk certify dia punya skills, bagi confidence in their abilities. Tetapi ada juga the gap on the implementation side lah pada segi industri yang mungkin lambat lagi nak catch up. So kita highlight all of those structure and gap. Tapi I think I nak bring back balik pada this discussion between di mana policy datang dulu dan di mana individual punya own motivation datang. And I think it comes down to policy kerajaan adalah aspirasi negara. Dan kadang-kadang kita punya aspirasi as an individual selari dengan aspirasi negara. Kadang-kadang tak. Tapi what policy is meant to serve is this direction of where the country nak pergi. So I think so sekarang kita memang lihat daripada aspirasi negara, kita nak build very specific industry sector kan. Kita nak build our semicon, kita nak build our own EV, kita nak build pharmaceuticals, kita pun nak halal industry. Dan kita lihat also the kepentingan untuk lifelong learning. So kita ada banyak push towards upskilling, HRD core. MBOT pun dah sekarang ada dia punya inisiatif kita lah sendiri juga. So kita lihat daripada situ, this is where the government is pushing towards kan. So sama ada sekarang you are in line with the aspiration atau you have your own. Dan bila you have your own, kita tak boleh nak cakap kenapa government tak buat XYZ ni. Kita kena cari juga sendiri because this is our individual punya goals. So I think it's a mix. Sebab bila government lihat the kepentingan of whatever your aspiration is and it's in line with the development goals, I think that's when policy really comes and steps in. Tu pun bila kita ada policy, kadang-kadang implementation tu pun susah juga kan. Kita ada all that gaps. Bila kita nak enforce certain aspirations, kita tak boleh nak paksa semua SME to adopt technology sebab it's on their own cost kan. Kita boleh galakkan. Dan I think that's where the government punya heart for industry is. Dia boleh menggalakkan sahaja. What happens next is whether that galakkan is attractive enough lah, basically, for them to make that switch. If I may add on, Ken, Doctor, I think something like what MBOT is practicing now, untuk renew the status of TS dengan TC, kita kena ada CPD points. You know, it's something like a slight push daripada MBOT untuk bagi tahu kepada lifelong learning ni. So I've heard people saying that I'm old enough, dah tak ada apa nak belajar. I've heard that also. And I've also seen people those who are very active when it comes to like CPD points and everything kan. They keep on continuously they give back and give back. So for those who don't know where to start, so like organizations like MBOT, like BM, they come with kalau nak renew kena ada CPD points. And how do you achieve that? With all this. So it's like a slight guideline there whereby it really helps individuals' motivation juga. Apa tu, kalau saya boleh share, sebenarnya kita MBOT pernah buat kajian, kita survey our members lah, mungkin you pun jawab. Survey tu, apa mereka punya expectation bila jadi ahli MBOT. Yang first, memang yang paling tinggi saya tak ingat berapa, mungkin 70 to 80% adalah capacity building. So maksudnya mereka memang nak MBOT ni jadi platform kepada mereka, contohnya untuk network. Untuk mereka dapat peluang lah untuk training, CPD lah, continuous professional development, supaya mereka dapat perkara-perkara tu semua dengan mungkin lebih berstruktur, mungkin di luar skop kerja yang lebih generik dan sebagainya. Jadi sebab itulah sebenarnya MBOT buat banyak program yang macam tu. Sebenarnya board arahkan, minta kami buat yang lebih banyak inisiatif yang macam tu. Tapi pada masa yang sama, ada juga, just nak share lah, ada juga pandangan yang
as a professional body, you kena enforce. You kena enforce ethics. Ya, kita sebenarnya di MBOT kita pun sebenarnya enforce lah. Kalau ada yang nakal-nakal tu kita take action lah. Cuma we don't want to project ourselves as a police, as another police dalam industri kan. True. So biar kita jadi the philosophy of MBOT lah, the DNA is actually talent development agency rather than professional body yang nak regulate. Regulate lah, tapi kita tak nak bising-bising pasal itu. Kita just buat, tapi lebih best lah kot. Sebab kita sama-sama bangunkan orang kan. Betul. Kan, daripada kita punish sana lain kita bangga dan sebagainya lah. Itu apa yang kita buat di MBOT lah sebenarnya. Lagi satu tadi Amira ada cakap tentang structure. Sebenarnya saya nak share satu statistik. Talent, high skill talent dekat Malaysia ni yang DOSM keluarkan lah 30%. High skill talent. Semi skill 56. So 13% low skill. Okay. 30%. In comparison untuk negara-negara yang high income nation lah, kalau saya suka compare dengan Taiwan. Taiwan sangat tinggi. Taiwan 35. Maknanya kalau kita ada 35% high skill tu, mungkin kita dah boleh jadi high income. Kalau ikut persen lah. Ikut percentage. Yang lain-lain South Korea 38, UK 50, Norway 45. Yang ada lagi mungkin sekitar 45-50 banyaklah EU countries kan. Kita punya isu sebenarnya kita terlalu ramai dekat semi skill. Semi skill. Dekat low skill kita kurang tau. Low skill kita sebenarnya sama dengan Taiwan. Lebih kurang sama dengan Taiwan. Tapi kita banyak sebenarnya dekat yang tengah-tengah tu, semi skill. So it's kita perlu make sure yang diorang ni akan pergi ke semi skill ni, kita kena push dia supaya jadi high skill kan, supaya dia lebih banyak dekat high skill. Maknanya dia boleh mainkan peranan yang lebih aktif dalam industri, dalam innovation, dalam produce new technology, play a significant role in higher value chain lah kot kan. Tentang dalam aspek-aspek yang macam tu lah, supaya mereka baru boleh membantu kita nak jadi negara maju ni. Kalau tak, kalau duduk dalam semi skill je, saya rasa like macam sekarang lah, forever stuck in the middle income country kan. Selagi kita meningkat tapi 1% memang tak signifikan lah sebenarnya. Doctor, maybe for the benefit of our viewers kan, Doctor boleh tak bagi definition of the high skill tu siapa, yang semi skill tu siapa, low skill tu siapa? Amira boleh betulkan saya kalau saya salah lah Amira. Silakan. Okay, apa yang saya faham yang mudahnya adalah yang high skill tu kita faham lah, yang professional lah. Betul. Tetapi dalam definition tu juga, contohnya saya bagi contoh. Katakan you tak ada kelulusan, katakan you ada kelulusan SPM saja. Okay. Tapi you ada restoran. You ada restoran, you own that restaurant, you are considered high skill. Itu dia punya calculation ni lah. Dan semi skill ni yang bawah lah. Mana yang kerja, yang ramainya kita di peringkat tadilah, yang semi skill. Semi skill. Amira nak share yang tu, Amira? Okay. So kalau kita ikut daripada definisi DOSM sendiri, so kalau kita classify yang mana high skill, semi skill dengan low skill adalah based on MASCO, which is Malaysian Occupation punya code. So kita punya high skill adalah professionals, managers dengan technicians / associate professionals. So ni biasanya diploma lah Ya. So ni adalah position yang require at least diploma. Tapi untuk professional dengan manager, usually expectation is a degree. Meanwhile semi skill ni je actually is the largest number juga. Dia range daripada like your retail worker, your factory worker, sampai to your your traditional services jugalah. So dia ada banyak. Bila elementary occupation ni, that one is very minimal. So this is your memang floor level worker, yang paling basic punya level of occupation.
So why kita ada ramai this so-called semi-skill, actually tengok balik kepada kita punya economic structure. So Malaysia kita tengok daripada segi employed persons, dia ramai dekat manufacturing dengan traditional services. So for traditional services ni adalah things macam wholesale and retail, logistik. So these are macam your memang basic like your hotel and accommodation. So that is what is considered traditional services, and that one memang paling ramai our workers and ramai yang semi-skilled workers. Manufacturing pula also has more semi-skilled workers. I think dalam maybe 60-70% of our workers in manufacturing punya industry is considered semi-skilled. Dan sebabnya kenapa is that our manufacturing industry is still very labour intensive. Alright, So dia okay. lebih banyak pakai pekerja. Dan why dia lebih banyak pakai pekerja? Tengok balik kepada Malaysia punya economic structure. Kita outlook kita lah. is a middle manufacturing chain. So kita bukan daripada segi raw materials kita tak sangat. Tapi daripada segi R&D pun kita tak sangat. Kita just tengah-tengah. So yang I think yang paling senang nak quote bila tengok macam industri semiconductor. So kita adalah dalam that testing stage. Kita tak develop new semiconductor atau Amira, design. testing ni pun sebenarnya saya pernah bercakap dengan orang semiconductor. Dia cakap dia orang macam ni, dia orang macam tak suka bila cakap testing ni sebenarnya value dia rendah. Faham tak? Sebab dia rasa testing ni pun tinggi. Dia company pun boleh jadi billion dollar company juga dengan buat testing. Tapi bila kita dah nak bercakap tentang yang lagilah design lah kan. So dia rasa macam apa benda macam yang testing packaging ni tak ada value ke? Dia bukan nak cakap tak ada value, tapi it's more of the hierarchy. So ni mungkin kita balik pada this term yang maybe some pernah dengar, macam this thing called tech sovereignty. So the idea is kita tak nak just buat tech orang lain. And memang dalam proses membuat tech tu dia ada komponen yang sangat complex. It's still very high skilled niche. Tetapi dia tidak sampai kita ada that knowledge transfer untuk buat our own technology. And I think sometimes that is the gap lah. So bukan nak cakap testing ni adalah pekerjaan rendah. Tapi that is the highest we can go. Kita tak boleh nak pecahkan that ceiling. Kita dah beberapa tahun stuck. I think like forever lah. Dia dah berapa tahun. Nak forever tu maybe one day. Sebab kalau kita tengok daripada our National Industrial Master Plan tu, the idea is to move up lah design. on that idea. IC design. Saya rasa sebenarnya lebih kurang sama Tia Zuma dengan your industry. Sorry lah. Design ni berlaku dekat sana lah. So kita service, tapi kita berjaya juga, maknanya dia membantu talent kita dapat kerja yang baik, dapat kerja pendapatan yang tinggi. Cuma nak pergi tu memang kita susah dah nak pergi kot. Dengan perlukan investment yang banyak, investment investment daripada dalam tu mungkin susah lah kot. Memang kita nak FDI. FDI ni pun macam-macam isu juga kan. FDI ni ialah kita tahulah dari segi dia banyak dapat pelepasan cukai dan sebagainya. Mungkin dia bawa lagi ramai pekerja daripada luar kan. Saya rasa mungkin ada persamaan kot industri macam MRO tu sebenarnya dia adalah more on, betul kasih kalau saya salah, macam service tapi as a user of technology ataupun maintain sikit kan berbanding dengan the higher value chain tu. Tapi kita okay apa? If I may add on my personal experience here, Doctor. Dulu saya bekerja dekat kilang manufacturing plant whereby we manufacture this black box for the aircrafts. So we Local company. It's a Singapore company, but it's a Singapore company, but then we have the plant in Johor. The manufacturing plant tu manufacturing. Alright, okay. So the manufacturing plant tu kita ada dekat Johor. So masa tu adalah kita, we have the drawing tu kita dapat daripada US, Deer Valley lah. Yalah. So kita dapat daripada tu. So we manufacture our components exactly as per the drawing, and we the engineers dekat that one particular manufacturing plant tu, whenever we are manufacturing kan, kalau katakan ada sedikit perbezaan or sedikit with the reality, drawing dengan reality, the machines yang kita guna tu, kadang-kadang dia akan ada perbezaan.
So the perbezaan tu kalau tengok this particular toolings that kita ada, we follow exactly as per the drawing, but the moment kita buat the dimension ke apa-apa ke yang dikeluar tu dia akan berbeza daripada the drawing. We will try but it doesn't dia takkan tally. So what will happen adalah we as the local engineers, we will come up with a markup drawing. This markup drawing ni kita akan submit kepada the parent company of the drawing itself. So the parent company I would not like to say the name of it. So kita akan hantar dekat Deer Valley US lah. High value chain juga kot Amira kalau macam tu. Tapi the pattern of the drawing tu does not belong to us. So we do not have the authority untuk mengubah suaikan sesuka hati. So we have to go back to the parent company which is in US. So they will make the changes over there and they will get back to us exactly the same as how we mark up it. So nak katakan tu Talent kita ada. Talent tu kita memang ada. Tools, the system, the structure kita ada. Tapi in order to be the final, we call it as final good lah, assembly centered. Ekosistem lah kot. Kan ekosistem. Betul. Kan? So that's why I think we have that little bit grey areas, a loop dekat sana that we have to fill in the gaps. Saya rasa ekosistem ni baru-baru ni kan saya ada bercakap dengan satu. Dia bercakap tentang space industry. Space ni aero angkasa kan. Dekat kalau you dah baca dalam news Pahang dia aim nak ada apa Spaceport, space city lah apa. Kan mungkin dah ada blueprint lah, ada cita-cita tu. Tapi pada masa yang sama dia mereka ni dia dah jumpa saya lah, dia cakap kan. So Dr. Fauzi dia cakap macam mana space industry ni akan besar one day nanti. Pahang akan jadi. So you kan MBOT kan buat accreditation dengan universiti semua. Macam mana MBOT boleh bantu, macam mana universiti boleh bantu provide the right talent dalam industri yang very orang cakap high tech lah kot. Kan? Kita tak ready lagi. Tapi so mungkin kita akan ready lah. Kita akan ada universiti mungkin akan ada takers lah kot one day kan, kalau betul-betul dah nampak. So whether we like it or not, universiti especially kalau saya tengok dekat sini IPTS lah, dia lebih cepat lagi. Kan dia akan tawarkan program-program yang advance lepas tu sebab dia nak supply kepada industri. Balik kepada kita spaceport, kalau kita ada spaceport tadi, kita tak buat design juga. Oh, nak cakap kita tak buat design, is it? We are not the brain juga. Last kali I think bila kita nak tengok pada conversation, apa tu kita ada talent ke tak. I think sometimes benda tu is very complex tapi kita simplify it a bit too much lah in general punya policy discussion. Sebab bila kita nak cakap kita ada talent, dia ada 3 benda. Ada tak someone graduate from that particular qualification? Dan kalau kita tak ada that particular course lagi dalam Malaysia, selalunya kita akan hantar overseas, bawa balik. Dia ada banyak masa awal zaman bila kita nak have our nuclear engineers kan. Kita tak ada course tu, kita hantar pergi nuclear engineering untuk datang balik. Then the second track pula, will they get the experience needed to develop that talent? Dan this is where I rasa Malaysia kadang-kadang stuck. So kita ada the bakat, kita ada the qualification, sama ada dia orang graduate locally atau those yang graduate overseas, tapi nak to really hone that skill sebab kita kalau setakat belajar teori je, dia tak ke mana jugalah when it comes to industry. Kita nak build that experience. Tapi kalau kita tak ada that particular opportunity kat Malaysia to build that experience, then kita hilang balik that talent. Dia pergi tempat lain atau dia just leave Malaysia kan. Dia ada ataupun dia pergi manufacturing. Dia pergi manufacturing kan. So then you lose that talent the second time. So bila industri datang balik cakap, oh kita tak ada talent, at what point did we lose that particular talent lah? Sama ada kita memang tak plan untuk ajar, atau what happened is kita dah ajar diorang, tak ada kerja for them to hone their skill. So I think that is where kita kena tengok. Bila kita ada all this aspiration for industry, kita kena tak boleh nak tengok bila diorang dah expert. Kita kena ada that chain supaya mereka boleh develop that competency throughout. Nah, kalau kita nak retain that talent, then kita kena have the ability to train them in the country. Dan itu perlukan satu koordinasi yang
sangat ketat lah between MOE, MOHE dengan MITI, all those yang relevant. Sebab benda ni dia tak boleh nak exist dalam silo. Ni satu ministry buat lain, satu ministry buat lain. Kita ada issue lah, that gap. Tapi kita boleh, but I think the other challenge is You rasa ada itu yang berlaku di Malaysia juga, isu? I think Ministry A buat lain, Ministry B buat lain. I think kadang-kadang kita as a country tak really figure out apa yang kita nak direction wise. Start daripada talent lagi. I think just as a identity of Malaysia, kita nak jadi negara yang macam mana in terms of our production, in terms of our industry. I think kita ada semblances. Macam kita punya finance industry tu sangatlah kuat. Dan kita tengok dia punya regulation, dia punya upskilling, the landscape tu memang sangat kuat. So kita tengok memang Malaysia was very dia memang dah have the idea Malaysia jadi an Islamic finance hub, and it happens lah. Tapi for other areas, kadang-kadang you tak nampak sangat apa yang kita nak. Kita maintain semicon, tapi sekarang ada drive balik lah. Okay, kita nak build balik this semicon industry. Tapi kita tak ada this greater push of what industry do we need to be other than high manufacturing. High manufacturing tu jenis macam mana? Contohnya yang lain jugalah kot, palm oil contohnya. Kan? Kita, yelah, tahap tu lah sepatutnya kita boleh add value lagi kan. I think kan, Talent ada kot. I think this is where we have to really focus on startups juga. Whereby katakan kita, like what Amira said just now, kita ada the first pool, second pool, where are we losing the talents kan? So in this case, kalau katakan government sectors or those who are policy making sectors and they still like clueless ke apa ke, I think this is a time whereby we memupuk the startups. So those who come back, we have to trust them. I know when it comes to startups, perhaps 90% of the funds that we are giving out to the startups might go just to the drain. You know, that's a fact. We have to agree with that juga. 90% might just go to the drain and 10% might just come out. Tapi it is a risk worth taking, in my opinion, because that's where we can close those gaps that we can't see today. So kita kena bagi peluang juga for those startups who have the aspiration, that who shows that they are able to close the gaps. Sebab kalau tak kan, those who are like after coming back from somewhere, like from overseas, so much of talent, so much of knowledge that they have, and they do not have a suitable industry for them to park themselves as a worker. So kalau katakan tak boleh park, but then they have their own expectation of like, maybe I want 5 digits of salary because I'm a graduate and I come back. But then looking at our current status tu macam alamak, maybe it might be disappointing for them. So what else they can do? So I think these are the stages where we would be losing them. And the term called brain drain, whereby we might lose them to other countries or even neighboring country just because it pays them well. Because somehow at the end of the day, money is indeed a big motivation. Mungkin you cakap pasal startup, mungkin lebih besar lagi sebenarnya adalah entrepreneurship lah. Keusahawanan lah, tak kisah. Dia ada, pada pendapat saya rasa dia ada dua. Ramai mungkin orang-orang muda dia dah profesional dah. Mungkin dia dah ada kerjaya yang baik. Tapi dia nak jadi usahawan. Sebab apa? Dia nak gaji yang lebih lah. Dan eventually mungkin dia, kalau dia berjaya, dia akan jadilah dia boleh create more jobs. Dia boleh jadi pembayar cukai yang lebih tinggi, play significant role dalam ekonomi lah. Itu sebab dia ada cita-cita tau. Tapi saya nak share satu ni. Ayah kepada kawan saya. Dia ni seorang OKU. OKU, tapi dia sangat berjaya as a businessman. Sangat berjaya. Mungkin satu bandar tu kenal dia lah, senang cerita ya. Dia cakap apa dekat saya. Masa tu saya macam membuka minda, sebab masa tu saya dah kerja, saya pun bercita-cita kalau ada business best juga ni ya. Biasa kan orang macam tu kan, nampak yang sana lagi best kan. Dia bagi satu, dia cakap dekat saya, Pakcik berniaga bukan sebab pakcik nak berniaga. Pakcik tak boleh buat benda lain. Daripada dia jual sayur ke kat kampung agaknya, dia kutip kangkung dekat longkang dia jual. Faham ke? Dia jadi usahawan sampailah sekarang dia berjaya lah. So ada satu grup usahawan yang macam ini.
Kan? Tak tahulah dengan generasi sekarang ni kita boleh create. Saya rasa usahawan yang macam ni yang lagi orang cakap betul-betul pure usahawan yang memang bermula daripada bawah. In fact, for them nak ambil risiko pun okey lah. Aku dah memang miskin pun. Aku dah memang susah kalau aku jadi usahawan. Aku rugi. Aku dah memang tak ada duit. Jatuh pun jatuh lah. Berbanding dengan nak menjadikan orang tu, dia dah ada satu kedudukan kan. And then tiba-tiba, mungkin Tia Suma tiba-tiba nak jadi startup. You fikir banyak kali kan. Betul? Sebab you dah ada stable income, you dah ada semua, tapi orang yang betul-betul resilience, orang yang betul-betul ada grit kan, dia akan buat lah. So not for everyone. I think bila kita nak bercakap pasal keusahawanan, entrepreneurship, this startup culture, kita kena tengok balik actually kita nak bina entrepreneurship culture yang macam mana specifically. Sebab kita punya usahawan pathways pun dia ada banyak. Kalau kita tengok daripada, kita ada policy actually, graduate entrepreneurship punya policy. Dia nak jadi graduan sebagai job creators. Kan? Dan itu adalah satu aspirasi yang tinggi. Tapi bila kita tengok pada reality, bila tengok kita punya graduate usahawan, ramai yang tak boleh nak berkembang, tak boleh berjaya. Bila kita tengok daripada segi support, dia ada banyak funding. Tapi the skills yang kita need to run the business tu yang cakap kadang-kadang like technical skills dengan business development skills, administration skills dia sangat berbeza. Betul. So dia tak always translate. So bila kita tengok satu group yang masuk ke usahawanan sebab dia tak ada opportunity lain, dia punya cara nak berkembang tu je lain. Dia setakat asalkan ada income yang stable, okay. Versus those yang memang minat usahawan sebab dia nak build something, dia nak contribute something, dia nak buat satu legacy lah katakan. Dia punya drive adalah sangat berbeza. Dan bukannya nak cakap one is better than the other, tapi it's more of bila kita nak tengok balik kepada jenis usahawan yang kita nak bina dalam negara kita, the jenis usahawan yang kita nak support, kita perlu dua-dua kind of support. Tetapi cara kita support benda tu adalah sangat berbeza. So kalau kita nak usahawan yang daripada startup culture, kita ada macam yang sandbox. Kita kat cyber kan sekarang. So all that idea of tempat yang you boleh create and fail tapi dalam satu suasana yang agak protected lah. Sebab kita pun ada kadar bankruptcy tinggi lah among youth. Betul. For example. So kita tak nak menyusahkan financially. But at the same time, kita tak nak discourage kalau ada innovation semua. I think the other times is that kadang-kadang rasa kita focus a bit too much on youth when it comes to startup. Orang-orang yang middle management, yang nak hampir retire, I think also have a lot of value when it comes to startup. Diorang dah lalui industri. Diorang boleh give certain insight and maybe they can address certain gaps. So diorang pun are equally valuable dalam that culture. Tapi kita tengok startup usually market pada orang muda. So I think we need to expand a bit more. Sebab the question bila kita nak sebab orang dah kerja, dia dah selesa, dia tak nak ambil risiko. Exactly. Tak semestinya. I think I've been I ada this time yang I jumpa those yang dah lama kerja Petronas, kerja Exxon, yang I tak tahu kenapa semua I jumpa oil and gas, tapi I think this is my group kan. Tapi diorang keluar, diorang buat dia punya own SME, dia buat consultancy, diorang buat diorang matchmake semua. So that opportunity exists, tapi sebab diorang dah went through that, diorang dah ada that connections. And I think sometimes tu yang missing for the young startup, sebab tu ada banyak all this networking. Versus those yang dah middle management tu, diorang dah have that solid connection. It's just now dia nak the opportunity to expand and the support needed lah for that kind of thing. So kita kena tengok balik lah apa yang Malaysia sebenarnya nak encourage bila kita tengok pasal entrepreneurship, pasal startup, pasal job creator, dan jenis support macam mana yang diperlukan berdasarkan kita punya own mission lah as a country, berdasarkan kita punya own policy. Sebab kita tengok memang dalam budget, yes, kita ada peruntukan untuk startup. Kita venture capital tu kita ada X amount. So kita memang as a country kita nak build this, tetapi sama ada kita ada giving them enough support besides money. Sebab kadang-kadang funding tu is just half of the issue. Dia nak expand, dia nak cari connection, nak cari buyers, all of that is something that is a bit more difficult lah. Tapi kita perlukan create that
ecosystem, that network to really encourage them to grow. Market access, certification tu penting juga tu kan. Betul. Macam yelah, contohnya you ada produk, contohnya produk makanan lah, contohnya kan, paling simple sekali lah, produk makanan, and then you nak export kan, you nak export, and then you kalau nak export, kalau ada logo halal lagi besar market you kan, tapi logo halal tu perlukan usaha yang banyak, perlukan duit lagi sekali kan, so you tak ada kan, so you tak boleh nak scale up dan sebagainya. Itu pun macam entrepreneurship kalau nak pergi kepada yang lebih besar tu, yang saya cakap tu, kadang-kadang grit tu tak ada. Kan? Lepas tu kalau dari segi startup, contohnya tech startup lah, lagilah dia ada memang first 5 years tu agaknya memang you di samping you develop your own teknologi, kerja you adalah cari fund je, nak raise fund je, nak bantu you buat apa kan. Kalau you tak ada betul-betul motivation, tak ada betul-betul semangat, dan pada masa yang sama market ada, dah nak kena fikir pula kalau next round ni ada funding lagi ke tak ada kan. Kalau tak ada, dah habis, mati kat situ. So itu adalah cabaran-cabaran dia lah kot dalam startup ni lah. Saya rasa saya tak adalah tak pernah apa involved dalam startup, tapi kita tengok kan banyak startup yang memang banyak yang tak berjaya daripada berjaya lah kot kan. Dan tu kesian dekat orang muda, tiba-tiba dia dah rasa down kan, dia dah rasa down, and then mungkin dia balik semula lah. Kalau dia boleh balik masuk industri, okey lah, dia boleh masuk industri balik. Tapi nak berbalik kepada we need our own teknologi kan. So benda-benda macam ni saya rasa tak tahulah, kena balance ke macam mana, ataupun satu polisi ke macam mana Amirah, satu polisi yang boleh kita nudgekan this group of tech guys ni, dia ni memang laluan ni biar dia jadi startup, faham ke, supaya dia develop teknologi. Yang lain tu duduklah dekat industri kan. Tapi kita pun, pool kita pun dah kecil. I think again lah, kita kena tengok actually apa yang kita nak bina as a country, apa yang kita nak support dan macam mana kita nak support. Sebab akhirnya kita tengok pada kita punya fiscal standing lah. Sekarang pun tengah berdarah subsidi minyak. Yeah. So sama ada government ada the ability to fund all of these initiatives is another question. Tapi kita boleh juga tengok daripada segi role GLIC kan, government linked investment companies, dan di mana mereka boleh menyokong. Sebab for example yang startup dan venture capital tu dia under PNB, KNB, diorang yang provide the fund, sebab dia adalah kita punya investor lah for the country. So kita boleh spread lah that particular risk. So kita kena tengok daripada segi importance to the people, tapi juga kita punya importance to our own development, dan mana kita boleh find that middle ground. Sebab akhirnya policy is that lah. Kita, sebab ni adalah sumber everyone, especially those yang bayar taxes kan. Duit kerajaan lah. Duit rakyat. Limited. Duit kerajaan, duit rakyat adalah limited. So kita kena tengok siapa yang dapat peruntukan tu, dan sama ada ia akan memberi benefit yang enough lah for everyone else yang contribute to that. Susah sebenarnya nak menguruskan duit tu. Sangat susah. Lagi satu contohnya, saya bagi satu situasi lah. Saya pernah dalam satu forum tu ada researcher lah dia nak bercerita nak buat startup. Dia cakap lebih kurang macam ni, kalau boleh adalah specific fund untuk orang muda yang nak buat startup. Okay, fund ni daripada mana? Daripada kerajaan kan, daripada kerajaan, limited, duit rakyat. Of course lah, saya tak salahkan orang yang jaga duit tu, dia are accountable kan, nak mesti ada commercialization rate, dia nak answerable tu Jabatan Audit Negara lah, bla bla semua tu lah. So last kali dia pergi kepada apa, meritokrasi. Betul. Maknanya meritokrasi maknanya produk yang dah memang maknanya projek yang bagus akan dapat. Betul. Tapi untuk budak mungkin 25 tahun, 24 tahun graduate yang ada idea ni, sampai bila-bila takkan dapat. Sebab apa? Dia ada cabaran tadi duit sikit lah. Kan, duit sikit mestilah kita nak ambil yang tu. So you bootstrap lah.
Kan you kena fikirlah, kena pinjam duit parent dulu ke, pinjam duit girlfriend dulu ke untuk run, untuk start dia punya startup. Bila dah ada traction sikit, market dah ada, barulah funding agency ni dia lebih mudah nak bagi. Sebab apa? You dah ada tu. Maknanya ada idea saja susah. Ya, saya tahu memang ada funding agency yang dia boleh fund idea saja, tapi itu pun limited. So tak semua orang dapat, kan? Ada cabaran. Sedangkan kalau kita nak lagi banyak, lagi bagus lah, kan? I think in terms of, if I may add on, Doctor, based on my personal opinion and also my observation, funding ni, we don't necessarily kita letak dekat government Malaysia sahaja. We don't have to like expect ataupun kita letak ataupun kita menghalang kita punya pandangan dalam within Malaysia saja. We can now we have the world in our fingertips. So we have lots of fundings available juga, which is from overseas, from other from other bodies, our research organizations, that they are able to fund juga. But the thing is that we have to prove ourselves. We have to prove ourselves with our meritokrasi ideas ke apa-apa ke, we have to prove it. So kalau rather than we are like keeping it all under one basket dekat government of Malaysia, perhaps we can besarkan dia. So for those who are like SPM graduates and they are looking at this podcast ke apa ke, it's not only specifically within Malaysia. You can also try to expand yourself out of Malaysia, but we still serve from Malaysia. Betul. It could be to anyone, to wherever we are. Betul. I think satu lagi is like kita kena lihat pada higher education institutes lah. Sebab whether themselves dia pun nak jadi pusat inovasi, dan satu pusat inovasi yang selamat bagi mereka yang muda, kan. So I think some universities, especially kat overseas, mungkin ada incubators they call it, tempat di mana those yang tengah study atau those yang buat postgraduate, dia ada idea yang dia nak dia nak try out. And then dia ada this place yang dia boleh ada resources university. Sebab kadang-kadang it can be software, it can be machinery yang katakanlah you need something very specific yang lab, hanya satu kan, at least you boleh pakai those kind of resources dan kurangkan beban, the cost lah basically for financial innovation. So I think kita tengok jugalah the role of university in cultivating our startup culture, our punya innovation punya element juga. Kita kembali, kita meneruskan perbincangan kita mengenai landscape pembangunan bakat teknologi dan teknikal di negara kita. Tadi Amira ada bercakap tentang universiti, peranan universiti untuk melahirkan graduan dan sebagainya. Setiap tahun memang universiti akan melahirkan graduan pelbagai peringkat, pelbagai bidang, dan bila mereka masuk ke peluang ke alam pekerjaan, memang statistik baru ni saya pernah tengok statistik tu, I think from KRI, bilangan graduate yang keluar jauh lebih tinggi daripada high skill jobs yang available. KRI ada kajian tu, saya rasa lebih kurang macam tu. So maknanya memang takkan match punya lah. Maksudnya penawaran daripada universiti graduat tu sangat banyak, tapi high level jobs yang available tu kurang. So sampai bila-bila memang kita akan ada lebihan lah kalau ikut that simple tu lah. Dan pada masa yang sama juga, I think from the unemployment punya statistik lah, perspektif, kita punya kadar pengangguran kita rendah sebenarnya, kan? 2.9 macam tu lah. Maknanya kadar pengangguran kita ni sangat rendah, seolah-olah macam ada orang cakap kalau kadar tu sebenarnya seolah-olah tak ada pengangguran sebenarnya. Tak ada pengangguran, maksudnya yang ada tu mungkin sebab-sebab tertentu lah, normal. Jadi itu satu masalah lah. Unemployment tak ada, kita cakap. Tapi KRI selalu cakap pasal isu ni lah. Walaupun kita ada, semua orang ada kerja, tapi ada orang dapat buat kerja, dia terpaksa kerja dengan sebenarnya kerja yang bukan dia nak. Maksudnya bukan yang dia aspire.
Dia ada degree, dia buat kerja lepasan SPM. Dia sepatutnya mungkin boleh jadi jurutera, tapi dia jadi kerja yang lebih rendah lah. Maknanya mismatch. Dia buat kerja yang persen dia sangat tinggi. Mungkin Amira boleh share lah lepas ni ya. Percentage dia sangat tinggi dan saya rasa ni memang tak sihat pun sebenarnya. Untuk yang ini saya boleh cakap unemployment ni underemployment maksud saya consistently highlighted by KRI je. Even government agency, politician ke, dia takut nak cakap pasal underemployment ni. Sebab apa? Sebab tak popular. Tapi pada saya sendiri pernah tulis artikel dekat surat khabar. It's a time bomb. Orang belajar lama, susah, hutang PTPTN, gaji sikit. Dia stuck. Okay, first 2-3 tahun mungkin dia akan rasa down dah. Masuk 5 tahun, 10 tahun dia dah rasa ini mungkin nasib hidup aku macam ni lah. Kan? Kita macam, kesian lah orang macam ni kan. Saya pun ramai tahu orang yang macam ini sebenarnya. Dia, walaupun dia ada degree dan sebagainya, tapi dia kerja yang agak, itulah. Mungkin, Amira. So, okay, kalau kita nak cakap pasal underemployment ni, so memang as a whole, kita punya unemployment rate, dia berada dalam kadar 3%. So, that means actually is basically zero unemployment. So, ada unemployment tu kita kira macam yang frictional, tukar kerja A ke kerja B je, unemployed sekejap, atau mereka dah habis belajar nak start kerja, ada that brief period of unemployment. So, as a whole maksudnya semua orang yang nak bekerja, ada kerja. Dah kerja. Tapi actually itu adalah sekadar populasi as a whole lah. Tapi kalau kita tengok kepada youth unemployment tu, dia lagi tinggi. Lagi tinggi kan? Dia selalunya lagi tinggi, 6%. Dia memang globally tu memang pattern lah. Dia usually youth tu akan ada sikit friction masa dia nak keluar, dia nak cari tempat where they can place themselves tu. So dia punya unemployment is always higher than compared to the general national unemployment rate. Tapi yelah, sebab kata Dr. Fauzi, kita suka cakap pasal underemployment. So kita ada dua. So satu, semua orang yang nak kerja ada kerja. The next question is, adakah kerja itu relevant to the qualification, relevant to diorang punya minat, adakah ianya kerja yang stabil, dia pun bermaruah kan, adakah dia ada social protection yang diperlukan, macam mana dia punya source of stability daripada kerja, income, semua tu. So those are other considerations lah, sebab kita tak nak tengok just pekerjaan sahaja, kita nak tengok jenis pekerjaan, sebab itu akan reflect balik kepada kita punya state of our economy lah. So bila kita tengok daripada segi graduan, is that kita punya graduan despite coming out dengan degree, dengan diploma, mereka bekerja di semi-skilled work, di mana mereka bekerja dalam pekerjaan yang hanya memerlukan CGSPM. So itu kita panggilnya vertical mismatch. So mismatch tu di mana dia punya jenis pekerjaan tak setaraf dengan tahap kualifikasi. So that is one jenis pekerjaan. Kita ada the second one is we call horizontal mismatch. So horizontal mismatch ni is a bit more complicated sebab kadang-kadang ia memang just minat dia dah berubah. Tapi ianya di mana bila dia belajar maknanya dia tak kisah gaji dia kecil asalkan dia buat benda yang dia suka, macam tu lah kan? Dia more of dia belajar dalam bidang A, dia bekerja bidang B. So yang paling popular semua orang suka is dia belajar engineering, dia masuk finance. I think kan. Tapi think tank, consulting. So daripada segi tu dia macam dua-dua memerlukan degree, tapi daripada segi bidang dia lain kan. So sama ada benda tu is something yang kita nak fix atau something yang kita okay. Dan benda tu actually dua, sebab dia either memang dia just ubah minat. Sebab kadang-kadang benda yang kita start at 18 dah tak minat lah at 24. Tapi kadang-kadang dia just the opportunity tu tak ada, so dia mereka pergi ke tempat yang mengofferkan gaji yang lebih baik. So kita ada dua jenis. So KRI banyak fokus kepada yang vertical mismatch tu, sebab I think yang tu is a bit more concerning, sebab ni adalah lepasan higher education
tetapi pekerjaan terpasang SPM. Dan ni balik kepada kita punya structure economy, di mana kita punya work labor demand lebih kepada semi skilled work. Berbalik kepada statistik tadi lah. Ya, betul. Berbanding dengan high skill. Tapi actually bila kita splitkan lagi, then dia punya dia punya distribution lain. So kita tengok macam modern services tu yang finance, accounting, real estate. Yang tu usually dia punya high skill job creation sangat tinggi. Versus kalau kita tengok macam traditional services tu yang macam yang wholesale, retail, logistik. Banyak Yang tu lagi banyak yang semi skilled. Manufacturing pun actually kebanyakannya adalah semi skilled work. Even though kita ada demand untuk your engineers, your technicians, tapi dia lebih kepada floor workers. So your semi skilled punya position. Masih semi skill. Ya. So itulah kita punya sekarang fokus kerajaan adalah untuk menggalakkan FDI yang membawa pekerjaan high skill, ya, ada knowledge Ni transfer. FDI ni saya nak cakap juga ni. Okey, tak apa, saya simpan dulu yang pasal FDI tu. Mungkin bila mismatch tadi kan, dia berbalik, dia pergi pula kepada contohnya kalau kita nak address that mismatch, kena ada upskilling. Kan? Kena ada upskilling, kena ada retraining lah kan. Mungkin kalau dalam industri macam mana Tia Suma? Ada mismatch, ada retraining, berlaku tak? Especially saya nak tahu daripada inisiatif industri itu sendiri. Government mungkin kita tahu ada. Dari segi industri, you rasa macam mana? Kalau tanya dekat saya personally lah kan, as a manager where I recruit people juga, I would say I highly encourage people, those who are like interested. So kalau katakan mismatch ni, maybe like from industry's perspective, I don't really pay attention to mismatch as long as that person who can convince me that they can get the job done. So if let's say the person is talented and the person has so much of interest into that field, I would definitely say, okay, jom, let's give him a try. So it's always, there has been also a saying, says that I'm very grateful to my manager who has employed me when I had nothing to offer. Then my tak semua orang dapat peluang tu sebenarnya. Betul. Especially kalau dia kurang, yelah dia tak berapa, dia fresh grad kan. Saya pun tak boleh imagine lah kalau budak straight A punya fresh grad lain kot. Kalau macam saya mungkin itulah susah jugalah. I do understand that government's concern, like KRI's concern. However, coming from industry, for me, you get my job done, you give higher accountability to your job and also higher return to the company. Welcome, join us. Okey lah, kalau macam tu kita, kalau saya rasa kalau industri lebih banyak yang macam ni, saya rasa kita ada harapan lah untuk address mismatch tu. Mismatch tu satu, semua. Yang penting kita nak yang daripada semi skill tu naik ke atas. Kan? We always, I always say that you don't have to be an aerospace engineer to be able to contribute to space industry. You don't have to. Kenapa you don't have to? As simple as now we are talking about space tourism. Now as we are talking right now, kan, kita ada 4 orang angkasawan yang tengah mengelilingi bulan. They will be coming back to Earth soon. Artemis 2 mission. So all this ni, we don't. You don't have to be an aerospace engineer to be able to contribute to that like space industry. No. Kita perlukan, kalau katakan we are talking about space tourism, then we need those who are like very good at financial to manage it. Then we need someone who like social science lah. Betul. And then we need those who can able to perform dekat space, katakan. Like as a musician ke. As simple as we are thinking like it's funny. As simple as we are thinking it's funny kan, but actually it's not. That's the real future. That's how it's going to be. Orang dah boring dah tengok ada dekat dunia ni, orang dah boring kan. Betul. We need those who can able to cook at space. Those who can, we need farmers dekat space. Kalau katakan we are dreaming about building a future in Mars, we need all of them in place. So we need like the entire ecosystem, entire human, like humankind that we have here. We need all of them to be able to contribute to the space industry. So that's why I say that you don't have to be one from this to be able to contribute to this study. You have the vision, you have the mission to your oneself, then you just go ahead with great determination. Definitely we can be somebody in the industry. Alright.
That's my personal and humble opinion. I think sebab benda ni bila kita tengok kepada industri, dia akan berubah kan. So certain industry punya requirement dia may be more flexible compared to others. So I think macam paling senang kita nak tengok in terms of flexibility adalah tech. So tech kadang-kadang dia tak kisah sangat your degree. Dia nak tengok your certification. Betul. You boleh buat Power BI ke, you boleh buat sekarang Python, Cloud AI, your vibe coding, I pun tak tahulah at this point. Tapi all of those dia becomes markers of competency. Tetapi walaupun your degree tu lain, there is still this pathway to show your competency. You boleh tak buat that kerja. So some industry memang a bit more flexible when it comes to that. So yang tu kita panggil reskilling, atau kalau you are from tech tapi tak belajar that is upskilling. Tapi kalau you are from agri tiba nak masuk this tech industry is called reskilling. So kita boleh cari those opportunity. Kalau kita tengok daripada segi ACCA, so kalau you nak upskill daripada normal accounting, you nak dapatkan your professional certification, that's also considered upskilling. Sekarang quite popular kalau nak buat project management kan, sekarang ada banyak project, you nak dapat project management certification, that's another way you can upskill. So kita ada all of these different channels. Tetapi very specific industry sahaja yang memerlukan tu. Tapi as a whole, di manakah kita punya situasi is that dia akan pandang balik kepada degree. Kalau you nak masuk lab, nak masuk academic, dia akan pandang balik kepada your qualification. So bila kita nak cakap pasal bila kita nak cakap pasal this mismatch and how do we address, kita tak boleh nak blanketkan lah basically satu policy. Kita kena tengok balik kepada the gaps. So macam agriculture for example, dia ada banyak instances of mismatch. Sebab kita punya aspirasi untuk pergi high-tech agriculture tu kurang menjadi. Tapi sekarang mana belum tahu menjadi. Kurang menjadi. Tapi mana tahu sekarang kan ada krisis makanan dengan the Iran Ada war. push factor ada lah. push factor kita nak bina balik. Tapi bajet tak cukup masuk. So I think it's things like that lah. Kita kena tengok balik all this industry specific, dan itu di mana kita dengar banyak lah this term industry academia collaboration. Di mana especially bila kita tengok institusi TVET, MTON, dia memang pegang lah kepada this collaboration sebab dia dapat membina pipeline yang kuat bagi dia punya graduates nak pergi kerja. So sama ada is very specific software ataupun you buat your training kat dalam the company itself. So itu adalah antara ways lah people nak address this mismatch. Kita nak address yang those yang mismatch tu, kita pergi upskilling. Like KNB ada the program K-Youth yang dia bagi training, dia pergi placement semua. So adalah all of this opportunity, tapi industry specific. So kita kena balik kepada mana industri yang allow for this modular style punya upskilling qualification, dan mana industri yang still tengok balik kepada your initial degree, your initial qualification. Dan cara kita nak address tu akan jadi beza. Betul. Lepas COVID hari tu saya nak share. MBOT ada buat satu paper. Kita happy tapi sebenarnya tak ramai orang tahu paper tu, policy paper tu daripada MBOT lah. Kita put out paper dekat kementerian dan sampai ke MOF lah. Kita nak buat kita panggil deep tech and future skill something. So kita nak retrain individu, orang yang fresh grad, orang yang affected by COVID masa tu, supaya dia boleh kerja dalam bidang deep technology. Dan kita pun sebenarnya tak sangka kita buat paper je. Tiba-tiba dapat duit agak signifikan lah. Kalau tak silap saya mungkin 30 juta masa tu kerajaan bagi supaya kita upskilling. Dan semua agensi mesti buat, kita train. Dan banyak contohnya, satu yang kita buat contohnya, that guy dia ada PhD dalam bidang very specific, kalau tak silap saya material. R&D dekat material ni agak mencabar lah. Dekat Malaysia ni tak ada bidang, dan dia end up jadi programmer something macam tu, yang dia ada laluan jugalah dengan PhD dia tu. Mungkin dia tak diperlukan dekat industri sangat lah kot kan, tapi dengan ada reskilling tadi kan, so dia boleh duduk dalam industri yang higher value chain jugalah kot, yang boleh
bantu negara kan, untuk dia sendiri dah tentulah bagus kan. Itu dari di peringkat apa contohnya yang Mbok buat lah. Saya rasa kita pun dah bercakap lama ni, dah sejam jugalah kan, sejam lebih. So saya rasa elok saya nak tutup dengan harapan lah kot. Harapan TS Umar dulu tentang agaknya macam mana 5 tahun lagi, 10 tahun lagi talent ekosistem ni. Apa mungkin yang you rasa mungkin kena berubah, mungkin apa yang sepatutnya industri akan buat. Silakan. That's a very tough question actually. Soalan yang last one. Okay. Pada pendapat saya, kalau 5 tahun, 10 tahun yang akan datang ni, kita kena, I think whatever jobs that we have right now, mungkin kalau kita list down, kita ada 1,000 katakan. 5 years and 10 years right now kan, mungkin kita akan ada 10,000 nanti. Because there could be so many Anak-anak. new, betul. So many new jobs that we don't even know the names today. Dia akan lahir. And this progress ni, nobody could stop it. We can't stop it. Dia akan ada juga. So all this type of maybe could be like the future generation or the current generation, those who just find a new them in them. Jadi nak jadi something else. They want to try out something else, something new, anything. Just I would say go all out and try it out. So industry as a whole, we don't, let's say we also spoke about ecosystem kan. So kalau katakan untuk satu industri berkembang, kalau kita nakkan semua ekosistem tu to be in place dahulu sebelum kita give a go to the industry, I don't think that would be possible. Betul. No. Buat dulu. Buat je dulu. Dengan apa yang ada, beberapa kerat pun tak kisah. Buat je dulu. Masuk je dulu. Masuk, just be in that field dulu. Be in that industry dulu. Then slowly kita akan tahu, okay, what do I need? What else change that do I need? Kita akan tahu, kita akan identify that from them, like from the people, those who can identify kan, dia akan melahirkan. Sebab they have to feed the ecosystem tu. Kalau tak ada, they might be losing their own income actually. So macam tu lah industri akan berkembang. So kalau katakan kita ada 1,000 hari ni, 5 years, 10 years down the road, we might have 10,000. So all this would be coming up, growing kecil, growing from this industry yang sudah sedia ada. Jadi kalau katakan nak bercita-cita untuk jadi X, katakan one day, and we might be like X square one day, because we don't even know what we don't know today. Kita ada banyak, I would say like blind spots. We may have betul. We may have blind spots, but that doesn't matter. That doesn't matter at all. If you have a goal, like individuals kan, if you have a goal, if you have a mission to yourself, just go ahead with it. Just explore yourself more and more. Not only with the current capacity or the current structure that we have within our country, also to expand yourself. Just be free. Expand yourself, go beyond, and make it like the world is your platform. Alright, thank you. you. Can definitely go bigger. Suma, Amirah, KRI, your perspective or KRI perspective, maybe? I think this one is a mix of my personal perspective and also a combination of what I've seen being research associate kat KRI. I think sekarang kita tengah bertanyakan soalan yang betul. So we're asking the right questions. Kita tengah tanya, apakah fungsi higher education? Di manakah kita nak kekalkan the relationship between industry dengan higher education? Kenapa gaji rendah? Macam mana nak naikkan gaji? Macam mana nak naikkan productivity dengan gaji? Apakah kita punya direction untuk manufacturing? Saya rasa sekarang kita berada dalam satu crossroads yang boleh menentukan actually kita nak menghala ke arah mana, sebab kita bertanyakan soalan yang sangat kritikal pada masa ini yang menentukan kita punya direction lah. Sama ada Malaysia dapat menjangka beyond kita punya middle income country. Sebenarnya I tak suka sangat lah the middle income term. Tapi like, sama ada kita boleh capai kita punya aspirasi industri, ataupun kita still stuck. So I think right now it's a good time to ask all of these questions, and it's a time where all of these questions is being discussed. That being said, daripada segi individu, I think like sekarang is also the time where dia banyak tengok balik kepada apa yang I nak buat di dalam dunia yang semakin huru-hara, I think kan. Sebab especially pada generation sekarang,
Dia daripada krisis COVID sampai keluar ada krisis ekonomi, sekarang ada peperangan. So I think what we're seeing is crisis after crisis. Bagaimana kita sebagai generasi nak continue dalam this labour market. Dan what does it take to be successful in a labour market yang penuh dengan disrupsi ni. I think bila kita tengok daripada technology disruption pula, kita memang tak boleh nak run away lah from this idea of lifelong learning. Kita memang selalu kena upskill. Kita mungkin akan capai satu tahap yang kita tak tanya apa yang kita tahu, tetapi bagaimana kita aplikasikan apa yang kita dah belajar. Dan I think itu adalah satu shift yang kita boleh nampak lah, yang semakin spread out I think in the industry right now. So it's a mix of hope, tapi I rasa kita sekarang is like a crucial tipping point. So I will be excited to see lah apa yang akan jadi 10 tahun yang akan datang. Alright, terima kasih kedua-dua TS Umar dan juga Amira. Terima kasih kerana mendengar podcast kerjasama antara MBOT Lembaga Teknologi Malaysia dan juga Khazanah Research Institute KRI. Terima kasih.